Is the 2025 Agotime Kente Festival under the auspices of the Kono and the President of the Agotime Traditional Council, Nenenue Keteku IV. Agotime celebrates the 30th edition of East Kente Festival. Epoyemepe Agbamevorza ano toherento chofida akespenkeke enyili agbe. Fado consider nkeke wi adreli agbe. Enye Agotime Agbamevorza azanve dodo wa yale le fida akespenkeke enyili agbe. Anye azolizozo toke wonade yike anoji ema vomegbea nye novi Muslim tobe bedodora anoji enumake le Muslim ni tore siademe la Agotime eye le memreda akespenkeke asieki agbe. Anye azolizo wona kpediade ikemi denkona be Kente City Walk anoji le kpetwe choda akespenkeke wi de kiagbe. Anye dekonu bedodora le afegame eye le brother akespenkeke wi eveli agbe. Anye lamese zolizozo ple quiz competition na GSS sukuvio katan la Agotime kuda akespenkeke wi eton agbe. Anye nyonu pe devio pe dutopo na kpediade yauda akespenkeke wi eneli agbe. Anye godigbe le afegame eye Kente longo pe hobibli kpediade anoji le kpetwe le fida akespenkeke wi atoni agbe. Anye kalento penkeke le asafo tu dada wonawo anoji le Sara Kope eye asia le tome le Miss Kente yikanye detubio pa chondodo pe hobibli yikanoji le kpetwe eye le memeda akespenkeke wi adeli agbe. Anye dutopo takpepe gare le GRA Park kpetwe amekpepe tohe yikana no wona tepe enye tuplola pekpede unto Her Excellency Professor Jane Nana Opoku Ajiman. Come and join us in celebrating the 30th edition of the Agotime Kente Festival under the theme Moving Together Kente Agotime's creative gift to the world.